jelezi or ko va na mavondo or ku sola vanhu van'wana na swi ta vo tala mi ta hima na mina swilo leswi nga ta swi vula laha. Imagine i kuma ku i ri n'wanuna wa tirha a hi nge a hi languti ku i ntirho wa njhani wa tirha mintirho yi nga ta hambanela kwala misaveni i nga va yi ri na business kumbe i pfuka ya ntirhweni ivi i kuma ku i ri na nsati wa wena a nga tirhi i mhani wa le kaya ivi i kuma ku nsati va n'wi rhamba ka muyexe or ka muninginisi or a bushu a ku mbariseni ka vomaseve ivi swi languta so n'wansati waloyi a nga tirhi a nga se tshama pfuka ya ku tirheni wena n'wanuna ya wena i xambulaka vusiku na nanhlekani ivi loko a ya ku mbariseni le a fika a humesa 50,000 ti vutisi question 50,000 leyiwani i kuma kwihi i kuma ku wena n'hweti na n'hweti i rhumela mali ku kata mina khoma laha i n'wi transferela mali n'hweti na n'hweti kumbe mi khe mi tshama swin'we kwele kaya i n'wi nyika mali loko n'hweti yi hela ku khoma laha kumbe loko ri na business ku khoma laha instead ku a teka mali leyi a veka a endlela for future for mindzuku for vana kumbe a endla project yo karhi kwala kaya kumbe ku akiwa nyana xirin'wana nyana or ku endliwa nyana something yena i teka mali leyi a yi veka sayitini a yi tumbetela nuna ivi loko va kuyiwa ko vomaseve a fika a humesa 50,000 ivi i languta n'wana lowa n'wanuna i hava na xikorokoronyana kumbe i hava basikiri na swimbalo swinene kuma ku munhu wa xikwembu i hava loko ri ri munhu wo tinghenela kereke loko a ya kerekeni i mbala baji rin'we January to December loko ri ri munhu wo tinwela byala yena loko a fika byaleni u fika a ti xavela khoto yin'we swi herile loko ku ri mutlomboti a fika a ti xavela xikalo xin'we xi herile ivi wena i teka yo mali ya le hamba ku nyika ya nyika vomaseve loko fika yi nyika maseve le maseve loko a fika yi kuma 50,000 leyi nga ta yi tekile hikuva a ri na vutlhari na nuna wa yena i teka that 50,000 a ya deposita xibakani lowa n'wanuna ivi va thola munhu loko va thola munhu a hamba a endla a rhwela vanhu nhundzu a hamba a hakerisa mali ivi wena loko va vuya ka wena va ku tisela 50,000 leyi a va luzanga because mali ya vona yi vuyise yini hi mali leyi ya wena because baki leyi va endlele mali ku va vuyisa mali ya wena va ku tisela yona se a hi tshameni hansi hi swi languta.